Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kai kebalapan ijli ya ke jinglong jingman jong kamariang hakini kisngi bamenta. Kat sebapai kebalapan isaj mat kedai ke jing sata ki plastik. Laki long ki plastik ki bilor ne ki song plastik chip. Kebalayu i shisha ya ke jingma ya kalawai bat iki pateng banangwan. Habalet sekenu-kenu ke benta jong ke jelaru. Lakalong haki benta sor ne wat cedu ki benta khlau bajngai ba na ki benta sor. Omla banlaj banyo i ya ke jing sata ki plastik. Onai kren haki kendong koncerot jong ki benta sor lelei. Kamtam hakiwa bat kinala. Da kabayu ij nga ya kajingma ha kajingkala kamariang na kajing sata ki plastik bat kiwe de ki jaj plastik. Dan kandiat sengi menchua ke Executive Committee jong ka Sales Autonomous District Council. Kala syem ya karai banyele persya ya ke plastik. Da kabasdang shua ya kane na kawai ke benta jong ka sor shilong. Ha kaba ka khai ke pateng ka tnamba kata Ïewduh. Kat kum karai jong ka KHADC leng bakat na trade kebala kli do ba polling do. Kum executive member jong kan ikatnan larai ban omsha shu ban Pyndonkam plastik Ïewduh haka basong ikimar ki mata bawan thiet da kinong siu nong pen ban khamsha shu shu halor kini jingthmu jong ka KHADC ban penjari ya kini ka kendon Ïewduh ka Batisi TV kalayo ro ban ikran kerpang bat uba polling do status jong ka kam kalong ba menta immediately ya ka copy jong kani ka notification ngin penpoi syau SIM jong ka hima melim nang ta sya standing council jong ka ne ka KHADC bakin sim laki jong ki benta kat kum ka jing ikut ka ba ladap akan meeting beladap dia hari ni ke benta nak kalian jong UEM in charge jong ka market ba jambor rengkat bat nga ngi nak benta jong ka isi jong ka council ngi lakut jengmut ba ngin pen ya cakmat ya kene ka Khang nomor ka ni kedai nak benda ka interest jong ki nong song baro bat kamtam ka interest jong ki pateng bandang wan ru kumjo ban pentrekam ya kene ka kendon Khang Pyndonkam plastik Ïewduh Shillong nakaleng ki board jong ka KHADC nadok ak arpway trek mentau naitong arzaka khandai kin sasdang ro ban nait penher ki city syabaro ki Nongkhaii ki bade dukan Ïewduh Shillong ban pentep yaki da kajing tho halor kini kara juga ke HDC ban khangno ya kajing Pyndonkam ki plastik Ïewduh handrai ke aipat kajing sngo jong ki Nongkhaii ki bade dukan Ïewduh ka Batisi TV kalayo ro banyakran ban ki Katto Katne naki ki balapan sngo la ka jong kania ka jutang halor kini kara jong ke HDC Kong te nyaro amya ka district council baka Khang yang tamu nama ka penjabu syai kamariang nama bagi beri mentagi menang te ban Pyndonkam ya ka ni su kemen kata-kata ni tema nakaliang jungi pat kinong DM ngimla krem da ai ka deki plastik nama beli ke simjenja da ngile da ka selaru kamlong te stang la da ka sarkar gat mun da ki wiki iu mo da ki wiki jat mo ki ba ban ya hap makum ki plastik yang tamalong ki ban la ban put ma ban dikompos example pe menta kum pi dalit terai te menta pin ban ra lupa kum di jok am na yeng bu pi kwat tang ido fi shumut na baterai te menta pin ban ra pat sayo kam su ya hap em te kalom ta kan Jingeh kan Jingeh kan ada ngi pen
Ladang Khang mai plastik tu. Tinggi nak kalian Jingeh tinggi orang kan bagi pai ba mau kita banyara hino la kejong ka pelan ni ka plastik ni kayak bakin bu bahano ha ujok we rumah kenapa kanu penjabuat ya kamariang ya kan ka environment Jingeh mah. Kalau ka bakut ya. Ngisol tenan ba mentang la teba ka district council kala Khang yakini ki plastik ha ka bha ban khang plastik ndai hangi hite ha ka ma jongi de kalong ka ba ban khang plastik namar ka ma jongi ka de ka badan ka ba bet snam yamla ban song hasla ne ha po ki kot namar tang song hasla ki kot klan mi lut ka jabo nang tu te ladangi customer ngi pawan ra lai plastik ne lai jok ro kimla ban wan ra namar kiru dan kapur kiwan na baterai nang kapur chuan nakawan kum tu siyo ken tia ladakwa ban Khang ek plastik tang yangi hang ne ya baro ai badi cha ni badi sha ni badi jan badi jhor baro de ban Khang lang wat ya kum kini ki plastik chips ru ki basong ki chips ai kum kituru la dei ban Khang ban pendu no ban Khang plastik tinggi Jingeh em kum kamal jungi nsong akaslar mlong kaden dei ne kamal ba dakas nam ko Kisong kasla kam long, tinggi Jingeh mana mungkin Khang plastik te, kinong tiet tu beli gigi jarem, mari kinong tiet gigi jar. Kalau ni ada kinong tiet, ni kinong ding plastik deh, ada kinong tiet kinong gigi menangan Pyndonkam, dapat yang kin thang nok kayaknya kim deh kan berapa khas ni te, kadang deh ni, ada kejing let toti hijau ni te. Kasakala jabo kamariang. Ani de kaslate ka kane ka madungi te kajing japi. Kajing jaba. Bar kinong thier ki Jingeh te. Jingeh sya. Hakasmir song no kasla ka dok khlie kam ta bo do siang. Maya song slap lap param. Jinjarem. Kinong raru. Kinong thier ki jinjar kriata. De kalong tang ki nong thier hi kin le khoi dangi nong de ni ai plastik. Kin le khoi da pe hi ki thang no. Tang ka tahi. Ini hap jenjang pada orang mentah kaslah punya aslah sunai bersong mencual mentah kisah kaslah kadok Khang plastik long ni jauh jenjang orang kata pasti syai kata dia bawa syai tambah melalui berarti mentah punya aslah ni kisah mencual hong tu punya aslah ni bersong tak kot rumlong bersong teh beratnya song hai siap ayat tu baik sini ingin song hai dendeng kita bayar depan skin song ke dok kata okey. Oh, yang kedai hi ban Khang plastik mah kata kau ngaruh suai hap ong. Kedai hi. Tensia ni kini plastik jongi ada supet mangaong kini kini kijing jabo ong kedai nak kini plastik teh. Itu ki plastik chip plastik ini. Hapan kita jaga pani ong sakut. Itu kan ki benda jabo han ni kumno na. Benda thang kedai gitu ong, dah thang nyot itu gilang teli. Hatu benda jabo. Benda kini plastik itu ki bastang benda Nong belum belum. Khang belum tanya tak plastik dong, tak plastik dongi. Tak Khang jadi plastik dong di company gitu, company berapa? Packing kan gitu. Oh, Shana, mana packing plastik. Itu intermin gitu. beli gitu Khang di company berapa Khang ben. Mentangin semua kinong raro kimara plastik ni happen dia apa mangi. Di mentala lagi Khang kimejing Khang kaya kike. Hatu tu plastik kim Khang pun mangi itu mangi. Ini jenjar plastik dok te jenjar pelat. Sebab aku kinong kita packing kan kampat plastik. Kinong kita belum lang kay kimbre bagus bin. Oh, Kinra be kalinyon. Kimbre bin berpathar kimbre bay pan jenban surok ro kimbre berpathar ke plastik. Ha? Kila te ban fight dulu ikini bo bah youth biang hadir gila ong bende asin dulu. Tambah long ni ong umno mah sunang batai su. Katur gamla belong tu dak belong ngiru lah so jenjar teh. Ngili mo ni beri mental yang nang sosla. Nda jadi mai juga kisah nak sela dulu beri. Asal gini kesenam nom tu. Wan komplain khat bapai tak kali long dak khat. Kadang khat bapai hi. Balai ke kai dak khat kadang khat bapai tak kali kisah aku sela. Ni jenjar mengiru nom. Jaga kita ku ini di beri mah kata ni jadi ni rong kulung ama. Ni le. Dia punya nang berdepan. Lada Khang plastik ngi jenjar hi mongi hayo mo. Jenjar ha. Sebut lada gemdon plastik. Ta lada ngi Pyndonkam sebut lada ngi le dak kata ket kum ke boong baka juk ba mentah mo. 40 micro mo gitu kiong. Le dak tu 40 micro. Ta kan no ke jinglos jong yang ni mo ngi los phai kata haru ta. Lada ngi Pyndonkam itu plastik kan. Itu lada hoi ke jing ha ke jing sang strat mo lada ban Khang.
biang pelat nom lei ikwa ka jikho jisubah te tangba ladang jinlem no kan ladang Pyndonkam bad Katto pat adu katak jenglas jengir Ïewduh nong himo kawai kibrio ladak kibrio menta kibun ndoi sho kam kaporo me sama ndai kibrio menta ladak lasang musu tu habaki dan kam mentud akhai la adu musu iwe ka jing su lang jeng iwe ndai kalong kata ta bakin wara di kontainer kan kinja kontainer kini kita ladak kiban bantier Katto kabar Pyndonkam ko berbasuk do kata tangkata jing ajeng प्लास्टिक तो तबलीग है क्यों पब्लिक तो अभी तक भी तो मालूम भी नहीं है पब्लिक और झूर भी अभी मुना भी लेके नहीं आता अभी तक लेके नहीं आया सब प्लास्टिक मांगता है अभी तो ऐसा तबलीग है थोड़ा तो धीरे धीरे तो मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने भी सकता ना इतना स्पीड तो ख़त्म नहीं होगा ये तो डखा मच्छी तो ठीक है है हम लोग तो कस्टमर को बोला जो प्लास्टिक बंद हो गया तो इन लोग बोलता है अभी भी ये देरी है अक्टूबर 2 अक्टूबर बोला ना इसका पीछे बनना तो ये अभी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेगा अभी कस्टमर को बोला हम लोग आप लोग तो घर से मुना लेके आओ ऐसा बोला हम लोग Basyong no daba Jingeh babun ke. Tentang sumar-mar Khang no adega Nongkhaii padang or kathudi. Kadi kathit kathuk namar ba tatip sang lasai katung ane por pada kalami biang. Himlanya penduk sudan. Sejak itu kan hek kepada jan kepada juti kepada AKI plastik rem. Tinggi pada la pila man Khang lek sengkang de kabha. Yo pimla ke. Mari min shwa sipor kladon gum ganega. Jingkhang ngila ya sange. Anda itu sipor pada kami itu plastik bah. Khamba man penyak do ke tungui bar khamba ibon no jene kepatat. Takam ya hap. Don ki pasutu ki wanra la kapla. Te kumi sok saw, kumi sok mungkin sok saw di pla la pralut. Hap al plastik barit. Te sok mungkin barak spo arpo sangka se. Tatip plastik hi nam ai barit customer la jong ro la long bi. Tah ni kentui belai. La don ki bai ngap ro ki wanra de ki pla. Anda ki babun pat tolong kemai plastik encit. Tengah ba bamai ngamla di. Utai bu marjan pada wai uladi. Ngadin rupo ngamai plastik utai di propo wai plastik. Kador kala affair. Angkat tai. Mangi pada di special di la jinjin di tang plastik amdan ta janjar customer film la chim. Te mangi pada thai customer ang bet film lang film chim. Te lang thai te mangi ru kumno wai wai. La film jinjin di ta film faida mangi ru. Tam film lang te. Tang lakhang te janjar customer film chim te tiar te ru. Thep kumno tiar. Moda lagjang tiar ta sim. Te tang film dan plastik ta film sim bro. Em có ba cái nama jebok jaban kami bahaya tu. Kos balik kami apa tu. Hadu nyala hadu bolok. Dulu tu. Bahaya nyende pelate. Tiada bahaya. Ting plastik kami ada je sistem ba. Small plastik jebok jaban bolok kos balik tu. Bahaya keplak kan. Ti Pyndonkam lut ai kan di Pyndonkam song te. Em kum menu ki basu wan thiet ya selana pi. Ki basong cha, ki basong chimbang phasi, ki basong xiao, ki basong momu ba. Tahi. Ki tub di dok di ai tenda song dalam badan plastik ti kim song su sla. Te ai ke baki penyak daka desu konsen kai baki penyak te ngi hap pedang bet hi kanya kata. Ngai ki poi kini kisla fi kiet. Kawan nawar. Oh nawar bet. Kawan nawar mulan na pusla. Te nabohai kaduna. Bang hayo tu kakak, dan ni VRE nak poin. Dia kau menoi gini kislah, kat no kador. Ni video song tu itu. Kat no si song. Dan bangi di sipo dan badi arpo long kisai seberat bahe bapadang. Kacung karu komisionong kabawan naga we komisionong kita arpo teli wan we komisionong kita tangan arteri kita kan. Lagar kom te kibriu na. Senang kan. Di kanu ka jingpen kelah ya ka sistem kadon laki jongki challenge kamdon gano ru perthai kaba laja da kaba sok banman ra ka jingkala ka jongi na kibriu kibam nang puli nang tho shaka jing don menta kibriu kiba lai khun ni ki post kiba hedu agari India wat banlong chairman ha ka UPSC kam shimlawan da kaba sok kawan lingba
kajing nuot kajing seluruh kajongi ban priang ya kajing kala ban adap ru ia ladi kat kum kajing ya jong kapur ti nakabenta ki nong yo ki jongi ngan pen kan mau biang hangi ba kum kanuksa ke Ïewduh kadai ke traditional market ke yo ke ba kat kum karukum im jong ki rulum kadai ke traditional market ke ba he do ha north east India ha ni ke than chtai lam ingi but traditionally ukasi shimla Pyndonkam ke plastik kadang dei ke bawan dang sian baha kajing Pyndonkam kendrai baha na poi gini ki let's say ki kendai pau kisnam kendai pau terter hendrai haswai kata ni kajing Pyndonkam ke ba long kelum ba pajba baha kadai kajing Pyndonkam ke sela kani kadai ka wei ke ba ngakwa ban banru bahkan pen immi ki nong rep ki jongi kiba pinyui ki nong rep siki thanwar siki than boy ha ka jaga ba kin imsngi ha ka rep karyang la poi gele shop mau la poi wan litri haki stone crusher pat ye kilo mat kum tater ti kat ba ka traditional concept ke jongi ya ka yo hat kadai kat kum guru kom im hak itu kipor keberi kislah bat nalor kata ki plakot kiniru kila besar ki babun ba ki long yeng long sep di nangta ngi habdu ban smuthu bakani kejing puan ra jongi ni kejing kala kamde ke bangi ong ngin pen kala dur shimit yashai mo Rome was not built in a day ko ong kentin ngimla ban community ba kata kejing pen kala no plastic zone country kam no haka shiteo bat kadi ben pendap no shiteo hendrai ngin sedang shwa deki kiba subdu ban implement kembang ong in a phased manner haka bentar beningkong ngin le kamno ke bentar bar ngin le kamno di ke beningkong hi kalong ban khang ye ka supply ban khang ye ka jing poyo jong ka plastic mentang la ai ka instruction ru yo superintendent jongi jong ka treat ban lum jing tip kat no teli ki dukaan bala I license ki balong plastic based units tingin sedang syada kata ti da dan syu ba supply ya katuk item syaka yoga hat ti atomically kamot ki beri kan hap perkhat ki alternative ki kuma omene kasla ke ke bangi la da rai kan ni meeting ke ba ladap men hagani kalong ru ba ngin identify no ya ka jaka bandon ya ka cold storage kane ka ban pen peja ya ki mar ki ba la ban puot perishable items habang la don ka cold storage kayarap ino ningkong shwa kan yarap iki nong rep ki jongi ubri uba kasla umla shu ban penya yo ha ka ngi bread bino ti hendrai lada ngi Pyndonkam pencelur biang ya kajing rep ya kasla ke ikaban bat kajing don jaga cold storage kebat ki nong rep ki jongi deki spa deki hajar kin im bat haka jaka bangin besar ki weipat ki jai benriu ki bawara ya ka plastik syakiyo ki jongi bat kini ki ki plastik kim namla ban ut ndrai kin penyap iki ki jongi ki wadu ki jongi ki wa ki jongi bat kadu upu boong bagadan jing bagadan jing sitom kakta kani kamdi tang sepang jong district council ne ba pol ki makiru kidan kuan kidan persa kidan ki bahieng ki ba kidi benta jong kani ke pateng bandang wan makiru kin safa kumjo larangi ngi supun i baik ba kidan kidi jing tingin nomla ka jing sedang hi kalong ngin sedang da ka ke ba ka step do ingi bengin achieve iki result mo bahkan pau bangin achieve ya ka target ka jongi ti kum ka jing sedang ngan OIP ngin sim shwa ya ka source natlong nang no gani ka plastic ka pai hayo khang shwa ya kata ti nang ta pada ngi penslur ya ki alternatives kum OIP mene ngasunat bakidan menta ki samla kasi ki bala ami syahmat ban tau ya ki organic bags mo
Di katahi kadai ka rukom perkhat ke belum positif kat kum ke jingdawa jogopur tenrei ia kene ke bapin ong da poi kita ki plastik ki ba song chips kum ta ter kini berok ngin le interface mana kawai ke face hadin kawai ka ba kongsan kalong ba lada ki pai ba jungi kin pet nuksa bagi ki jela kum ka Maharashtra kaladap dikle ka Sikkim kelayat mentah syahmat mahal ni kakam de ni ngladai ke jai menriu ka ba lashai ka ba ngilaya amtang ba ngi ye compete hari India ngilaya compete internationally ki Norway ki jongi ngilaya ki international stage kumno ngila ban ong ba ye kini ki ba red do ngingim pot bor ngingidang duna kam priang ye kata mentality ke ke bangin le kan dei na banta ka jingbit jingbiang jongbaro salon sar but ki jingge hakanu kanu ka senjam kindon bet tinrei ubriu uba wat tangi ka jingge de ha ka solution ru nyu i ba ka don jingge henrei ngibre ngi ba haba ka don ka jingge ka don ka solution don bereki berek bi bakadon ka solution andai ki concentrate bi tangi ka problem ngang appeal ski parlok haki yogi hat bakin shim ba kani kamdei shapang ka district council bat kinong yo kani gede shapang ka bit ka biang salonsar jongi bat jongi patengi bandangwan dilarangi perkhat be tang ba ke perkhat ruing barang ngin biang kumno mangi menta hakan ke klipmat ubala syai ya tip hisatu ya yap hisatu kata ko perkhat kan penjat jingi